Lidlov proizvod za uklanjanje ogrebotina sa automobila, Ultimate Speed Scratch Removal Kit. Set za uklanjanje ogrebotina za sve lakove, uključujući metalik lakove, dvokomponentni sistem, jednostavna popravka dokazane učinkovitosti, dekra ispitan. To je to. Hajde sad da vidimo šta ima unutra i da probamo na automobilu. Set se sastoji od uputstva, nažalost na srpskom nema, bar ne ovo pakovanje koje sam ja kupio. Sastoji se od dve tube. Prva je repair, druga je finish i ovdje imamo neke flanerske krpe i imamo sunđerčić sa ovim šmirglicama za neke dublje ogrebotine na autu. Uputstvo kaže sljedeće. Znači aplikacija. Prvo ide ovaj repair 1. Ispolira se pod uglovima otprilike 1 do 2 minuta. Nakon toga ide finish 2. Znači nakon toga ide ovaj finish 2. I procedura je takva da se ispolira krpom posle nanošenja. Probat ćemo prvo sa ovim postupkom, pa ako se ogrebotine ne budu skinuli, ići ćemo sa deep scratches, odnosno sa težim oštećenjima, gde ćemo koristiti ove vodene šmirgle i ovaj mali sunđerčić. Pa da probamo. Ću uzeti da ovu površinu detaljno očistim i operem. Znači to je jedan preparat običan za stakla recimo. I uzet ću, posle toga očistit ću površinu krpom, nekom običnom krpom iz domaćinstva. I nakon toga naneću prvo ovaj repair 1. Dakle, nanosimo repair 1 na ovu površinu gde je ogrebatina. Nekom tankom sloju čisto da pokrijemo to oštećenje. Recimo da je ovo dovoljno. Da sam naneo repair 1, idem sa krpom koju sam dobio u setu i polako poliram ovaj deo. Prilike, prema uputstvu nekih minut do 2. Evo, završio sam poliranje ogrebotine. Samo sam ponovio postupak 1. Dakle, samo sa repair 1 pastom. I nakon 2 minuta poliranja sa ovom pastom repair 1 vidi se da te ogrebotine više tu nema. Zaboravio sam da kažem da jeogrebotina bila od udarca u metalni stubić. Sad ćemo pokušati da odradimo sa pastom finish 2 koja je u ovom setu. Pasta finish 2 i da imamo krajnji rezultat. Pasta finish 2, idemo na ovu površinu. Ja iskreno sad ovdje i ne vidim gde je bilaogrebotina, ali recimo da je to ovaj deo ovde. I ponavljamo postupak sa krpom koju smo dobili u setu, minut do 2
potrljamo ovu površinu. Da, evo ga krajnji rezultat. Ogrebotina koja je bila tu prisutna više apsolutno nema. Dakle, za neka manje oštećenja, manje ogrebotine, pravac Lidl i ovaj set apsolutno pomaže kod ovakvih stvari. Evo. To je to. Hvala na gledanju. Ako vam se sviđa video, kliknite na like i potpišite se na kanal. Pozdrav!